motor accident a pakhat hi ni somni pali marsang ni somni le panga monday tlai dar nga le chan ve vel khan lungsen pel chungkhum bypass road a motor accident in pickup pakhat nolin nunna chan pakhat an oma hliam tuar pathum an ombok ani motor lian asok leilen hian lungsen thlang si phir bula trik aphura lungleilam apan mek ani a lungsen pelin chungkhum bypass road a atlana bypass road hi achuk hle a asok leilen hian trik ri tak tak a phur bok nen driver arun sharma hian a motor thunun zolovin kongsira pick up ding chu nolin kongthlang meter somruk vel a nol thla a trikin delin pick up le asok leilen hi a senhe hle ani pick up a hian mi pathum an chuanga chuang zinga pakhat susu sharma kumsomli panga chu a hmuna a boral ngala amit kumar kumsom thum le bobli kumar kumsom hi pariat te chuan niam na tak an tuara lungsen phc a phur ni in enkol mek an ni a tin trak khal tu arun sharma kumsom thum po a hliam na hle a lungsen phc a enkol mek ani lungsen phc a hian lunglei civil hospital nurse training umlai tak ani a lungsen doctor hnuaya an thei ang angin an pui bawma thoktu te an jang khai pha hle a alom khop ani asok leilen hi a chenhe hle meya tin pick up po hi chenhe tak ani a lak chhuat lak le han siam that lak an omlo ve ve ani a riat ani a ei zan thil te ani a i ka han en hianin a chenhe hle ti a riat ani asok leilen hi ni som pakhat october sang ni som ni pa ni a register kha ani a anei tu arun sharma kumsom thum kanori khua po basadar at cheng hian akhal ngal ani chiatna thlengti chiat vele hianin lungsen kotlang mipuite waime hruaitu te kotlang visi hruaitu te kalngalin amuna te en fia pui bom ngai te pui bomin lungsen phc a po ai thei ang angin an pui boma lungsen khua mipuite an fak om hle ani hliam tuar te hi brn company kan riat thei danin tuna kong siam mek tu te hi an ni a an ni hi ei kong an siam lai mek ani a tin retaining wall an chhun lai ani a kong sira an nathok bang ho tur kha motora an chuang ni in riat ani a chu truck asok leilen hi ron tlan thla in an ni hi an hnol kha ani a an leinat om khop ani lungsen police ten verification te la in athei ang angin an boi pui ngal bok ani a ei kotlang wap a angmi in harsat na tok ma sela en sang lovin thei ang angin kotlang mi pui le tlom ngai thei te an pungkho ma an fak om kop ani tin lungsen doctor ten thei ang angin hliam tur te an en kola thei ang angin an boi puya an boi soma ei ria omlam an pan zel ni in chiat ani a truck driver ber arun sharma kumsom thum hi temin a hliam hi ana deu a ei a thut po ala thu thei loka ani a tondin huna chuanin ani hi a hliam angai to om ber ni a riat ani bok ani an accident na hi kong thlang kham sang tak ani a chu wang chuanin an motor po a chenhe hle meya trik lian tak takin adel pa boxi a ei tiang hi an din mun ani a chu wang chuanin motor po a sop ne hle meya pick up phei chu heta anung lampanga hianin adel chevek asoi chevek ani tik hianin adel ne hle bokani etianga kan kong siam tu ten har satna an han tok hi kan tor pui hle meya chu wang chuanin an ma ni le an sung le khat te po pathianin om pui nge kan ringlata kan du sak pui hle bok ani